Notice window the Bamatam Luxury. Hello and welcome to Notice Dialogue of Notice Window, a dialogue to connect the people of Notice. Nasigo in a special episode of Notice Dialogue to put the luxury topic. See, Manipur the Hokiva make it on the gate, lepalated and terribly violent oiba, Toduk Mayam, Amanapung oiba, conflict. Asiga Marina, Masida Lakano with development Mayam, Doiquin in Avani, Mapunga Masida, Meitei, Amadi Kuki, any gi oiba, Yam Chow attention. Masiga Marina issues may have a Malaysia, but Taragazo, Sidle and Basing Siki, Vanum, the Havatariam, Chauba, of the community, Moeva, Naga communities, labor conflicts, see the Makoi involvement, and Magimami Tarapagi, Saktam the names later visit. Mapuina unfold to worry the Mapang the Equigi, Manipugi, Manunjunataba, India Manunjunataba, Manipugi Mapan. Amasung India Mapan so Myanmar Mapam the lady Mapam the lady militant organization Mayam Mapam the lady Balal Mayam Amagi Maraka Topa conflict Mayam said India gi security personnel Mayam Ama gi Marina never issues Mayam Tolopani Masida Mapu in the live issue day India gi Yam the independent terror organization Mayam Tang the labor body more National Investigation Agency NIA Hariba organization asina Tagalog charge amada NSN IM Meitei la husing mating pangi amasu makoi chathok chasinda makoi na logistic support amadi makoi lambi gi khudong chaba sing pi haibagi wahogdagi NSN IM da muk thadorok pato pa press release amasu tongan ba Indian security processing gi mathakta lakpa charges amadi allegation mayam da paliba wafam di Manipur da leba proxy war asi Masida Indian security personnel singi involvement Masida instigation to KUKI site yam yawi having wafam mama NSN na thadorok patongan press release singa make sheng palle mapunga live wafam di KUKI National Army B Kanabi na NSN IM gi tongan ba camp singa sathave attack singa tongan ba NSN IM gi luching basing moroina captain of the lieutenant yauna NSN IM gi moro ba kada sing hathi ba thodo Tenkang character and actually talk. Masig Marilina, I could give Meitei Lal Hobusing ni Haidana, I could give Court River, NIANA, Harival Hobusing, see Maruina, PLA, Amadi, KY Kelda, Makoi logistics support, ma'am, Mapi having a wafam Z all over Masi media, the report of giving off from ma'am later. Masi Yam Kana, NSN, I'm making a react to the I could give Kenevina. Kulai Shana Bohonaba, bombs Hana Bohonaba, Bafam to be security, Indian security personnel sing a P having a wapam, Masigi Masata, Makoi the Mating Pangi, Amasung, KUKI immigrant, Mayamama, Bamagi, Saitagi, Manipuri Manuga Pusanabo, the Indian security personnel sing a Mating Pangi, have a issue Mayama lady, Masigi Matata, Nagasing Nam dominate or Mapam, Kamzo Haribam from Sida, Tongan illegal immigrants, Mayam, Amaka Pusanabo Honaba. Kongtang the Indian security personnel singi could yawe have often NSN I am allegation sing lady. How you often sing it on media the thought per report sing Adu Kotozovani, Aduganga sing a Simako in a Manipuri Tonga cover sing the Yam the Kanapalivo often the Nahul Kong Taudangi Paucheda, Mighty Medina sing the attic Tonganaba, Masingam no KUKI Militants sing Jeba Musu Tamango Make the Tomjin Baho Cray. Have a sinner, I could get Taudang, Nahul Todangi, Hairlines away. At the NSN I am Kada singer, KUKI Militants sing thing. Tenga bagi dong tersiam sarga lagi kerja, walaupun masih masuk yamna, ikut maru eva power moin ngasih ponderi. Masih kita takta yamna maru eva development nama lah, eva si konflik sih kat mari ni na. Ikut Senapati district, ikut Manipur yamna significant over district, macam ni hari district sih yamna powerful and very influential student group amu eva Senapati district student association na ikut KUKI singa mari ni na walaupun maya, ama ikut walaupun kita loudspeaker sizinaraga mayamda masigi oiba aikoi notice ama mayamda lauthokdana mafum sida leiba any KUKI singa laloji ge thaba amta tobi yaroi makhoda poche amti gon be yaroi habena chingba tonga wari mayam ama makoi press release ama sung moina leuri wari mayam ado miyamda lauthokpi khongthang ama all over social media da masi viral oiragni lakli wafam di hauji leiba Manipur gi conflict sida naga as a community amoina makoi jo
कुकी की मायोक्ता थोगलकपगी इशू अमो इन लेरबरा हाइबगी वफमजनी मसिना मणिपुर की खुनाइदा हुजिक लेरिबा कॉन्फ्लिक्ट असिगी करम डायमेंशन द चलक याबगी ओइथोकप लई अमसु मसिगी नुंगी ओइबा वहन थोकसी अखोइना कमाइन इंटरप्रेट तौब याबगे अमसु मसिगी वारोइसि नत्रगना मसिगी लाकदोरिबा तोंगान तोंगानबा डेवलपमेंट मैम सिंग असिदा करम करम मियेंगदा करम माइकेदा चटप याबगी ओइथोकप लई हाइबा वफम मैम से खनने बिगदंग असिगी अखोइगी नॉलेज डायलॉग की study the national level of the panelists in terms of all Manipur Muslim Organizations Coordinating Committee AMMOCOC President SM Jalal Uncle Butam Nokshari Ucheri Anisubada Manipur Sangai political activist Dr. Haobijam Gitajen Meitei Aitamo Gitajen Butam Nokshari Ucheri Aluin Handaki Toy conflict I could queen up with the Yam Chong Talang Lobby River I could SINGDA KADANGBAND Part Ungi I could village volunteer NUNGLEPAM BOBI SINGH Aitamo BOBI Sutam Nokshari Ucheri Hambazi I Tamu Gitajen de Hocheke Tamu Hana Leramibu conflict see media report Natragana even the Home Minister himself come hang high ethnic conflict ni Meitei Emedi Naga Koki and easy ethnic conflict have a Mahna Popa Pangrave among the live question de Hozik Yamna Moru community more even Naga population Sigi Hoziki live conflict Makogi involvement and Malapagi Mamita having Yohang Sini Senapati the Tola Iba Masiki Todok Singh Hozik Jiribamda Amasung Manipur border areas in the live development Mayam Amasung Myanmar Hozik River is choosing Mayam Sipun young Pomatamda Naga as a community Amoina Hozik River Manipugi conflict Makogi involvement Kamani Madang Sigi Kogi any notice window young video Manipur Project City. When I see topic secret and never the Mukta Panellists in Biriba, Jalal, the other BOBI. I see Costa Biriba and Corribi by now Miraj and the whole staff putting back from city. Miraj can say Koina Connect was seeing a sea Habuda. I see topic see KUKI militants in Range Nagas Havenico. Range Nagas is the Quina. Madu ever topic on way. The topic see a coin as a question do, nothing among the Koina. How you make it take a home? Make it take a home 2023 issue for Champurgi Magi Champ ground Hydarico, Kogi ground Namadagi, Kogi Dumba, Sagi Horkiba Duma cookies in Yoba, Magi Peace Relays, Koitasina, Chumro Lambra have a sim say, defined on Sumi. Madam D, Adugumba, Miami Concert, Adugumba Pisky Relay, Mammy Tonja Laki, Concert to the Amun Horokibasi, Mio Ichakaya, my cookie Yoba, illegal immigrant Miami, refusing Miami Oxilakanda, drug mafia, Kamu Oxilakanda, Atamana imitation, the Moina, Sang as a Tarakun, Satraki Kamala, Mati Pomo, Tokyo Concert and Maneco Low. Madam D, Koina, no Missida, Laki issues, the Prajas and Duki Duguma, when a peace relay, Tonja Laki, Badugumba. Concrete to the AK-46, AK-47 paragraph laki kung se. Mas peace relay oibro ida berapa macam question never nama ko. Adugumba peace relay sih dah matanu tariba susah amrugi DC na terus SP nama tu ngasih waktu kali report pilih ke macam masu. Ekoi ngasih state government na ekoi perayaan nama tu kang gado punya. Madugi report tu ki matung na ngasih center na susah madu kali itu ke macam masih koi kang cangnya perayaan ko. An issue that I na say areas the honorable home minister na pangiba dagi sim hajuki live question jay samjher ke ko Miraj ko haidi na mamang thuk issues ma koina kaurga matam gi issues ne sa padiya da puther leyeb hajik si nagas na sorry cookies na pame posi karino cookies na talib dimaj kai na bajima yam clear picture ma thama pame ko maram di hajik manipur thwe irang si honorable home minister na first mark statement da pigi base manipur thwe irang si foreign aggression jawre external aggression jawre masim mitop miran jajing na Tanjil agak tabuk tabuk ni madudagi lang pu irang ni hai basi sana masin space pigram ni jalan ko pigram ni number 1 mitop miran chana changa kan irang tabuk na maram or kan da border fencing tabuk da yade fm sana da chana ma katha yade na masan space pigram ni ba adra manipur gi leriba lamgi boundary gi area si border fencing gi area si Miraj khudam na ya particular palakan da border pillar number 81 81 gi matang si da minister of home affairs ki mahagi joint secretary yauna director general of cyber yauna Kuathagi sinau baik sinau mayang ko terkanda spot direction to give report lady mamang ko madugo tamno da manipur state government gi lady ba government side gi all political party gi lady ba leader mayam yor kanda lady ba CSO gi leader mayam yor kanda sport sa min gi wori ko lady ko matamno da manipur kilometer ahum lanjal la kanda toyen dugi toyen chiel ba khong dugi manung anda manipur gi lamda manipur border kilometer ani hum lanjal kanda pillar yungamai wori ko lady ko sugumba mayam gi tam nising kanda Megi tarik ahum 2023 da thoke irang gi mamang da February gi thada
कौदा चुचामपुर दा फॉरेस्ट बिट ऑफिस में मई थागरे चुचामपुर दा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर संगा गदो जिम ऑफिस मई थागरे चुचामपुर की एरिया दा मरु इन पर्टिकुलर पॉपी पकड़ना थादना गवर्नमेंट की वार ऑन ड्रग्स की कोई मिशन लेगरे चुगो मैं आम जे कॉथोपु यारो येबको अदुगो मैं आम हिंदुना मरम मरका केदौरे तरुगो मैं आम मरम मरका केदौरे तम मन नगसागी मगी मई सागलको मई हगलको पोट मखक मेगी तारीख 2023 दा चुचामपुर की पेलगानो की खोगी पीपल्स ग्राउंड है मगी लेदी खोगी पाचो ग्राउंड दुगी होरकांदा लाखिबा दुगुंबा AK-46 AK-47 पायर लाखिबा पीस रिले खुंगस नमर मरकांदा तुरबुंग बंगला कंबाई तांग संगला कांदा मिचम मैतै मयाम युम मै थारखिबा मैतै मयाम पुसी नो अतमनि नो कापखिबा मी सिबि यारखिबा मयाम जे मसी वहों दुक्सिगी ओबा सब डाटा फाइंडिंग अमका हाना स्टेट अमदि मणिपुर सेंट्रल गवर्नमेंट मै लेगा नमदु हाना प्रजा खन चुम्मे अबदगी होरखिबा इरांग न कैदौरे ngasi मोरे कांगहों चाइरे कांगपोकुई कांगहों चाइरे चुचामपुर कांगहों चाइरे अखोगी लेजरम बै पाइसा इसिनाव युम मयाम ngasi कैदौरे बुल तो तखायर कान ngasi पूरा प्लेन थोखरे सी इशू मनि को लाइजे चाव सुपल मतुन कैदौरे अदुगी मतुन कैदौरे इपाइसा इसिनाव मयाम इसिएशन क्या लाइफ अमा टेंशन नवा होगरे इसिएशन मयाम ngasi थिब खंग लेरे खुन पेरिफेरी एरिया दा लेजरि खुन मयाम ngasi कैदौरे तत्रंग में कापै तथर लेरी masi रेकॉर्ड सखिनी evidence में आमले रबनी और ngasi फाव द गवर्नमेंट ngasi फाव द कुकीज ने तब थबक सिंजे लाली हाइन हाइब ngam द दुगुम मिनिस्टर में आमले बजे masi की एनास ने अदु देन पोने लाक्सर के याम सांग पन होगे दिसि में आमले नि कनो मिराज को याम सांग पन याम थांग पंजर रोय साइ एरिया सिदा ngasi nagagi चिनाउ सिन ngasi nagagi चिनाउ ngasi सावरै बा ngasi मगी लिमिट क्रॉस तोरे गान हाइ क्रेजे masi of course हाइ को ताबने ngasi मोने संगले बा मिशन जे कइनो इन द गवर्नमेंट ngasi इन द गवर्नमेंट कुकी जे खुलाई होने सिन रकांदा अखोई पार्टिकुलर मणिपुर की खुंदामिन फ्रूप सिंगी मरता करिगो थबक तौ है बसी मजी बसी मियाम ngana report amane मियाम ngana को voice मियाम ngana को वही पेन में हम थोलक पाइ बजे बसी पार्ट ऑफ इशोन पीबो खोगी voice ने नरी बने को अना सी खुदम में लाल खुदम द खाइजगे ममांग द स्टेट गवर्नमेंट की ओइना सिक्योरिटी nga akanda मणिपुर की चां थबो में हम पुछलके पोसा की मरता खोगी ऑयल टैंकर अनि को अदु गैस की टैंकर अमा फोंगना नोमै कापखिबगी एम्बुस होगिबो वथोक लेगरे को मसी वथोक सिगी हेक नोंगान मतम न कैदौरे कुकी यूनाइटेड कुकी नेशनल फ्रंट कोबा यूनाइटेड कुकी नेशनल फ्रंट कोबा दुगुमा लालहोब ग्रुप अमना कैदौरे मोने तौबने हाबजे फोंग चैलेंज तौखरबनेबा गनो मिराज मोने फोंग चैलेंज तौखरबनी मोने कई हाइरकेबु मसिगी हाईवे रूट ओइदिबा इम्फाल जिरिबा मोइदिबा इम्फाल गनोगी खोगी छिलजरो लंबी सिदा एनी कम्युनिटी अमतना मुस्लिम वगैरह नन मणिपुरी वगैरह नगा वगैरह एनी काइंड ऑफ मैतई वगैरह कम्युनिटी अमतना ड्राइवर और थोक चप यारो है बजी मोइ थ्रेट तौखरबने मसी नॉट ओनली फॉर मैतई थ्रेट तौबनते बसे मणिपुर खुंदा मणिपुर खुंदा मिनरिब्रा कम्युनिटी खुदिंग मक्ता मोना थ्रेट फोन थ्रेट तौखरबने मसिदा एनी काइंड ऑफ व्हीकल्स एनी काइंड ऑफ गुड्स पुसन यारो पुसन मतलब मदो हटकनी मोइ वार्निंग तौखरबने अदुबु स्टेट की अहेम सिक्योरिटी पीनी खुदकनी हाइब मयाम तौर मतुंग ngasi चप चला लेरी मदो तो क्राइम याम उरे मिराज को देन लो सलक को हजनिंग से कुकी सिंगी ओइबा मन तालिब डिमांड सिंग मनुंग सिदा हजिक से ऑप्शन अनि खोरे हम क्लियर पिक्चर अनि फंगे कारण पिक्चर फंगे हजिकती हजिक लेरिबा मोगी पॉलिटिकल विंग योइबा ngasi ngasi मणिपुर सरकार लेंगा पाइबि यावरिबा दुगुंबा इकाय खंगदबा एमएलए तरा को मणिपुर सरकार की तोलब चारगा मणिपुर सरकार की मचुम फंगगा ngasi कैदौरे खुलाई लेरगा ngasi मैतई द ओनजलकांदा नुमै काफनगनी काफलिबा दुगुंबा कुकी एमएलए तरा ngasi को सिलकतबजे मचि इट इज वेरी फनी को मचि अंग पोट मनेब को देन नंबर 2 कुकी की लेरिबा मोगी पॉलिटिकल विंग की लेरिबा एमएलए तरा सिदम ngangaw pira kan कैदौरे अखोई आर्म ग्रुप सेंगले ड्रग माफिया हंगु सेंगले बको ड्रग करबा तोले खुलाई मचन पहले लेहले अदु कैदौरे मोई ngasi मोगी विंग सेंगले कर मो विंग ngasi kan ham ओरे चुचामपुर दे कुई दगा हांजे कुकी रेबिलियन को बदु मोई ग्रुप निकट होगरे कम ग्रुप मोई आर्म विंग ग्रुप को आर्म विंग ग्रुप से कैदौरे मोगी इंडिपेंडेंट कुकी स्टेट में तानोगी दमता करम इंडिया दा ब्रह्मा दा बांग्लादेश दा लेबा एरिया सिनि दी पुंसल लगा मोगी तोंगानबा स्टेट में फंगनबगी दमता मोगी आर्म विंग ग्रुप ngasi मनि मखा तम स्टेट में फंगनबगी दमता मोई आर्म ग्रुप सेम हजिक कुकी रेबिलियन को ग्रुप सेम होगरे अइता साइ एरिया सिनि दा साइ एरिया सिनि कोइ हाजिनि दिना ngasi मणिपुर दा तौरिबा लान मणिपुर सथाइबा थौंग थौदा जिंजे स्टेट अमदि सेंट्रल गवर्नमेंट ngasi gi ओइबा पिन पॉइंट अमता पिबा ngमदबि मरममा येंग लेबा सकसे मसि कइगिना क्वेश्चन लाइने मिराज को अदो देन हजे कोइ लाकांदा याम नुवाइतबसि हजिक कोटुना ngarang han gi opota ko sai ngarang han gi opota ko sai gi kangpok pi da magi tarik kun gani thoi jun ni tarik kun gani thoi da magi oiba meeting on phame meeting je hasi mo decision khar lore ko hasi on before the 24 da magi akan strike am toduri hoji ko hasi hogdore district am da mo irang den amana nagasing gi oiba truck mai thag matang hasi tori isuji matang ji da ngarang han gi senapati da ngarang gi lauriba senapati district student union SDSU
nang asi shalok ta nang asagi mogi Senapati area da nagasing poche pibe yaroi nagasing yo thok thong tong budam ting pang mo yaroi ngasi phone la ko sakse ngasi kotu na threat ta hore ya du ara bani sai area da kotu je kana no ko question hangning ba ko na kotu je kana no masi gamen ma thok le mira laws mo ko pa mira na changa ngasi mo na tong kana ngasi leiba district SP na decision na mo thok ngasi chap chaba ngasi action na lo ko pang riban kai no ha question la to re okay okay thank you so much madang sai ikon Jalal lak chege Jalal lak chening is ina ngasa irang jigi dimension je ani hoju jig lai je when it involves the Naga community number 1 hoju jig Senapati district student union hari bo wafum sina ikoi national highway number 2 sida hojik gari mai truck mai tharo bagi wahog dagi have tare masida free movement of commodities mayam si chalin gedo buni have han already yanar ga leibo wafum ni masigi wafum sida ayat pathamak pa have si magi neutrality tolerance mayam ama Naga community na masigi irang sida involved tawdoba magi neutrality maintain dor leibo mayam di kai khun utobani have ni yam kanna kotu ma de ITLF na moina masigi taitapun mu goda bani have akon wafum thame another dimension amana geopolitics ki wafum ji Howji Manipur Yumdang River international border share to River Myanmar Mafam da Habatare, Masida NSN IM Amadi KNV, Anisigi, Marta Kutona with the Habatare, Mapu and KNV ambush na dragon attack of Wiki Wafam name, Mapu in the Rivazi, Maraxida allegation Anile, Amana, Equigi, NSN in different press statement, Mamma national media, Mamma report over press statement, Mam the Palivazi, Indian security forces Singha, KNB the KUKI militants in the mating P heaven, Masigo from Zine, Mogi Kulai, Putopusinda, Adugi, then at the same time, Kulai even bombs happen for mating pang, have you from the NSNIM na, Mako the solo pot on president mentioning the Pali. Nakalawarom the Indian security forces in Meitei among NSNIM na, Meitei la hosting the mating P have you from the national media, the widely report story. La Ibu Wafam the Handaki Manipur 2 Ibu wars in a proxy war, they had an NSNIM the Panjivan later. Adugo, how's the NSNIM that Yamna Chowna Myanmar site, including many of their officers, young have that Mogi gather Mam with the casualties. Kenevigi Kutta Habatare Masigi dimensions Manipugi beyond the borders of Manipur, housing Naga Gi, Maru Lalubamo, Venice and IMG, Mimiam Sirapagi, and a Kenevigi Makuta, Mimiam Sirapagi, Wafums, Masika, and the Maru Wafum in Ui, at the Masida, Masiki Chapo observation, I'm cutting Uncle Gimi in the Tambi. Siki KNB Koigi activities, City totally a Koigi India geopolitics ka Haking Nana Marie Lenaba Posakama Yawi have say, City Tina Pasana Sumbo from Nevago. Mamanga a Koigi Manipur, the Ladiba, Tongan Bak community may am Sigi Marakta, a quick Kana Sainaba, Duga Manipurgi, Mahushatigi, Lajarakpa. Nungsi chanabagi saktam thugai ba kedoba mayam se masi yamna thuna masi gi waroi silama bharat lengak na thuna purakta bada adum lei khibase masi akhoi gi tongan ba northeast ta leiriba lalho lup mayam se masi bharat lengak na masi gi mathakta kaigumba khara kaigumba akhanaba mieng khara leibaga ani si hakheng na mari lei naramgani haina khoina tumaina thajaba thabe ada KNB se masi akhui north east leriba lalhoba atopa loop sing se masi content tonana ba India government na khulai oina sijinna ba masi gi na choba mami tai duga nakal amrom dana Myanmar da Bharat lengak ki tawriba amasung tawgadoriba policy program myam che masi implement tonaba hotna bada makoina khulai oina sijinna ba kanglup ama Wina Tambagi, Aduya, Chobama, Miamsu Tai. And now, Hojik, Akwigi, NSN, I am Habasi, Aquina, Yango Matamda, 1997 Agaski Tang, Amadagi Habatari, Aqui, Santi, Giwaris, Hanraga, Aqui, Nagasing you ever Tonganba, Aqui, Kenoma, Aqui, Lepakama, Sim the Navi Pandamda. Which Pabo is Hanabi Tariba, Kalup Amaneva. At the Mamanga 2000 Canada one the Quigi without territorial limit and as hang to Ubagiwa from Lake 2015 the framework agreement of Wiwa from Lake Aduragasu Huzik Pawada NSN IMG Adugumba
keno se dabi se masi makhoi ga wari sanari ba pot se masi final oi ba waroi silama yausalakpa ngamdana India na ngasagi delaying tactics tawraga makhoi su pandam se dum phanghandana thambagi potama lairi ba adu masi NSNIM gi adum ba demand se masi am achouba akhoi gi keno da Bharat lengak na masi yathok pada ngamoi da ba amna achouba keno ma potlum ma Bharat lengak ta leibadongna Bharat lengak na masi dil tawbagi achouba mami ma taeba aduna maram wara kanda masi su content tawna bagi anoba policy ma Bharat lengak ki makai dagi yaubra kene bina hadak akhoi gi naga singi mathakta KUKI militant singna haiba tare KUKI militant sida kene bini ko hauji hauji phawbagi waina direct thengna na tawreisi ado masi yamna chobo wahang ama oire matang sida Miraj akhoina nainagadaba posak ama khakti akhoi gi Manipur da leiriba tongan tongan ba different communities mayam se masi Bharat lengak na masi choi chang wol laga sum sanaraga sum thambagi mami mayam chawna sum taraiba ko masimakti akhoi gi leiriba thuiba hujiki conflict haiba tare akhoi gi violence se masigi waiba waroi silama masigi permanent waiba waroi silama purakna bagi lambi da masi puning thogani ngai waiba dumba development ama oigadori bra natraga hena anauba akhoi gi hana leiriba problem sidagi hena achouba anauba problem me ama mari collateral wena sang doraktana akhoi gi taishan datraga loishan ba waroi silama lakpa medugi lambi reida yamna thaptu hangaduri bra haibasi yamna chowo hangama hojik lei yam big question ama lei NSNIM haibasi India government gi consecutive government mayam se Congress government or BJP government or since 1997 dagi horga ngasi phawbasi da moi confidence mayam build tawdana interlocutor thamdana communication mayam tawdana different makhoi gi oiba yana warol mayam sai tawdana aroi bagi tangka framework agreement ki tangka phu yograbane ba sigi tangka phu yograba matam sida NSNIM amadi Indian security personnel process ani sigi marakta yam chawbo conflict ama thoklakpaje India ki security forces singa NSNIM ga ani sigi marakta yam kana yanadaba ma thoklakpaje masigi se amaka not just yanadre habi wafum du nataba masi mapan thoklakpa media da masigi oiba awai akhum yam ama tongnarakpa madugi mathakta amaka even NSNIM gi mi yeng de gi Indian security forces singa mateng pangbane hariba KNV sina NSNIM gi kadar mayam ama officers mayam ama hatura bane si kadai wai dagi lakpa development na masi uge swaida ngasagi NSNIM ji India government ki confidence dagi moje break away tawre na logdo bra natraga kamai yeng be masi bagi waiba tangkak sida di NSNIM ji akhoi gi Bharat lengak dagi makhoi se ningba kaiba moigi sathariba akhoi gi tok se masi moida akhoi maning han ba hai tare ne ko akhoi mang da chattaba aduga Bharat lengak na tawriba dealing se ahan batadi moisu yamna thajabasi yam wangu ba hai tare ko adubu ko na sum akhoi gi Bharat lengak sina sum tapna sum akhoi gi sum sanarakpa matam sum lobagi aduga sum moigi leiriba kedar singsi tandhan bagi adagi moigi leiriba leader singse masi ahal oisalakpa ngairakpagi adagi maduna maram orakana moi amuk jungle da changning dabagi akhoi mindset ama lakhana bade makhoi gi leiriba mayam sisu akhoi gi kano da mapan da thoraga akhoi gi mapan gi nungaiba life ama akhoi gi mapan gi leiriba akhoi gi kano si sangsar se sida tilhallaga makhoi gi madu enjoy to hallaga madu tegi amuk lapthok han ningdaba adugu bagi tongan ba tactics mayamum khak sum sanaba manbagi ko adu posaksi sum leirak pasina maram oirakanda moi ki pandam che masi phangadori bra natraga phangoi bra haibagi uncertainty ba madugi question nama moi de arise torok padawna khoina uiyeba ko husi phawbagi waina aduna maram oirakanda NSNIM se Bharat lengakta akhoi frustration feel tawre haina khoina huji phawbagi waina khoina u phangi adu international politics ki dimension namdang ngi hause masi issue nei ngai da ngasagi hoji ki oina Myanmar da leiribasi Myanmar ki oina leiribi issue si ngasagi junta government ama leire and besides that unity government haidana ama akhoi PDF yawba
then hauski kene biga sigi support yawa another government ama lady parallel government ama mahuna ekhigi Myanmar gi militant organization mayam ama ningdam taliba tongan tongan ba chet mayam ama gi ethnic community gi lalholu mayam ama pulle madugi mathakta Myanmar gi hauji democracy prokadau ni haidina madu thajaba group mayam amazu masigi unity government sidi yaudoi hai ba unity government ama lady then at the same time ekhigi Myanmar gi junta government ama lady ani sigi marakta lan yam kalli maru ba city mayam ama unity government na dominate to mayam su yauri then Myanmar junta na dominate to area mayam su yauri sigi conflict siga iroina na Manipur gi conflict siga kitang related oina pusalak pa yabi area si karai wai dele keno sida khoi Myanmar da leriba khoi hoji unity government che masida yauri ba tongan tongan ba chumchan ba da yauri ba group mayam che san gi hairo karen gi hairo natraga khoi kachin gi hairo arakan gi hairo sumaina de kukishin state ki hairo sumaina moi gi sesira tongan tongan ba haitare ne sigi chumchan ba da yauri ba kangbu sing che masige manung da su ma khoi gi intra differences moi gi conflict of interest lai ba ko kamaina lai hai ka na masida khoi gi Chinese gi ko Chinese gi keno lai ba Chinese next Chinese singa mari lai na ba collaborator Chinese singa mateng pang ba ko China singa madugi manungi internet oiba interest share to ba kangbu su yauri ba ko aduga nakal amrom da India ga internally internet interest share to ba kangbu su yauri ba India ga internet interest share to ri ba sing sigi manung da akhoi gi kuki sin state ki si amane ba ko ana kuki sin state si India na yamna maru oiba magi strategic oiba India gi oiba magi external interest sama as well as akhoi gi internal gi oiba interest sama su lai ba kuki sin state sida kari gi no ha kan da akhoi India ga akhoi gi Myanmar ga taina ba sharuk se masigi jagang khai sida Chinese gi oiba magi keno si influence yam kan henglak patara ga di India da madu apprehensive oiba environment lama future da create torok nana bagi maram lai ba ko maram de akhoi north east da lai ba tongan tongan ba atang ba makhal gi akhoi gi pothok myam che minerals aduga ores tongan tongan uranium gi kari gi pot myam hainari dana myam loi hana haina le wa ngak tane sige myam che masi Chinese gi oiba keno ma influence ma tongan lakadra ha ba ada ani shubada India gi leriba tongan tongan ba north east gi leriba community myam che masi khena bagi khudong cha ba lauraga China na India se destabilize tor kadra hai bagi ko India dagi to khaita bagi separatist movement se kankhalak kadra aduga India Chinese gi interference internal gi khoi gi issue sing sida tong challaga China na masi khudong cha ba lor kadra hai bagi India gi ba apprehension lai basina maram oira kanda magi taina badal leriba mafam kharadi India na magi interest se masi kip toraga thamba ngamnana bagi damakta kanglu kharada appeasement policy piraga akhoi masil ge marakta intra differences create toraga ko akhoi ge sirejira leriba maning makha tambagi tokhaiba tongan ba mahausa de leijarakba adumba ningkha tamba hanjanjage haibana chingba subam bagi movement singche masi suffocate tawna ba masi loisan na ba haitare ko madugi waiba India gi waiba politics sama si ngasai Myanmar gi siga ani se mari leina duini ko ngasai somna kanda akhoi gi kuki singi adugumba atmosphere si karino ha kanda India na makhoi si makhoi da khitang appeasement natraga moida protective ko environment ma hek leitaba matam na makhoi da khatnaba kanglup ama leirabani na hojikti ko amaduna nate Manipur gi kuki sho Manipur kuki se moiga khatnaba am leirabani na khanariba kangbu sina moida advantage loro oidro adoi daragati India gi moida thaujal phangnana bagi damakta akhoi Myanmar da leiriba kuki singdo aduna muka India na haibam khaidu in batabo ani se mari leinai ko Myanmar da leibodo India na khudom bi thin thin ba mai kaido aduda Myanmar gi leriba militant singduna ek torok pataba ko ma kai na hakana Manipur sida makoina ga khanaba kanglup am leiramina India na moi gi maikaida minungsi gi natraga thaujal gi mi engama hek yengaktaba mikopta moi gi khudong thingai oiba
मोइगे फिबम लेगदोरिबनिना म्यांमार ददी इंडिया दा मागी इंटरेस्ट ता माने खुदो मि थिनबा माइकै दुदा दुम्बा खै केने बी ओरो नत्रगा खै कुकी सिंगे मिलिटेंट ग्रुप आद लेरिबा पीडीएफ ओरो अमोरो लेरिबा यामसे एक तौननबगी सिगे कंटेंट पॉलिसी से मसी लेबगी अचौबा ममीमा चौबा मरम खोइना यंगजबदा उई ओके फर्स्ट राउंड की खुगी मसिदा आइडोशन जगे मथंग आई खुई यंबा कइदा लाक्सगे यंबा लाक्सनिंग बो वफम जे मरु इना सेनापति डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट एसोसिएशन ना मरु इना पुखलगली बो वफम जे नेशनल हाईवे नंबर 2 सिदा यामना फ्री मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज में यामा मसिदा लेरि बजे नॉट जस्ट कुकी पॉपुलेशन खक नते मसिदा लेरि बजे नागा के याम चावबा मणिपुर के ख्वाइदे चावबा डिस्ट्रिक्ट है सेनापति डिस्ट्रिक्ट यावरी मदुदगी अमुका देन खुंदामिनरिबा कम्युनिटी पुनमक पफम सेगी लंबी से याम चावबा मणिपुर के लाइफलाइन अम ओइरा कादा मसिदा पुथोरको पोचाक मयाम जुदा अखोगी हिंगनबगी चानबगी सेनबगी पुनमक डिपेंड तौरिबा याम मरुइबा लंबी अमखकनी अदुगा इम्फाल दिमापुर लंबी से यामना सुहेना फिबम फबा लंबी अम ओइबनिना का हेना मसिदा रिलाइट तौने मयामना चावना मसिदा गाड़ी अमा अखोगी ट्रक अमा मै थादोरकपा अमसुं मसिदा चथोक चसिनदा याम तोइना अकाइबा पिरकपा हाइबसिना मसिदा खुंदामिनरिबा कांग्रुप मैम कम्युनिटी मैम से चावना अकाइब पी है वाफम ने अखोई सेनापति डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन पुखलीब वाफम से यामना कन्ना खांग मधु मथक्ता याम न्यूट्रलिटी अमा लेरिबा कॉन्फ्लिक्ट सिदा कांग्रुप अमा फावबा तोंसनदबना लेरकपगी से इकाई खुमनबु उत्पीदबगी ममी ताय हेबनी अदुगा याम कन्ना मखोइना सावरिबना ITLF अमदी कोटुदा याम कन्ना साव उले मसिगा मरी लेना थमइबा वाफम दी इंडिविजुअल अमा नत्रगना ग्रुप अमाना एनी कुकी अमदा अखोगी लानाई कमर्शियल ओइबा ट्रांसैक्शन अदुगा ललोल इटिका मरी लेनबा अदुगा देन महोइदा करिमा पोट अमा पाव पीबा यादबगी वाफम ने हजि सेनापति डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन पुखलइबा चौ वाफम से मसिगी सेनापति डिस्ट्रिक्ट की साइड लाइव डेवलपमेंट से सी तमो कमाई यंगबी तमोगी यंगदा मसी कमाई उई मसे कमाई तौगे न अखोगी हुजिकी सेनापति अमसुंग अखोगी तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है अन्नी हाइतारिने को अखोगी नगाताबा अखोगी कनोदा हाइतारगदे अखोगी आई कनोगी तमेंगलोंग आयन हाइजगे तमेंगलोंग अखोगी हंतकी लोकलइबा अखोगी रोंगमई नगा ऑर्गेनाइजेशन ना मा थोलगा हंतकी अखोगी मणिपुर की इम्फाल जिरी लंबी पूरा फ्री होइने थागदबनी कनागुंबा मी मतना गाड़ी सुमाइने अपन पीबे यारो सुमाइ थिंगबा यारो खोलो का हाइबना चिंबा सुमाइने म तौरइजे मसी तसेंग नंबर से थेंग लम आई वाखनदी याम गन्नबु तौगदबनी अहिदी करिगिनो रगांदा अखोगी हाईवे ब्लॉकेट कुंबा सुम तौबजे अहानबदा कनोगी अखोगी कनोजे सादा हिल्स डिमांड कमिटी ना अखोई ममांगदम लेरंबा अखोई सादा हिल्स फंगनबनी हैंद्रा मोगी ब्लॉकेट अकन तौगिबजे हाइदी इंतामसो था मरी मंगागा तौरगा गाड़ी क्यानो ngaga patna अखोई चप्पा यादब मयाम तौगिबु यावैको सि मतमदिदा अदुगी मतमदुदा मु सादा हिल्स की ने मोई डिमांड मु तौरे हौजिकी सिना मु मैतै कम्युनिटी दा मोइना मु कुकी मिलिटेंट सिंग ना खोइ एटीएम तौरे मोगी सप्रे मिनिस्टर जम ताले हौजिक सिना मुका अदुरु जो मु कुसु जिरी लंबी जो मोइना मु थले अदुरु कापुपि लंबी जो मु थले मोइ थतम फम द लेते कुकी ने थली सिंगे अदुरु हौजिक सिना मु ला इबो वफम जिना तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट लेरिबो खोइगी रोंगमई नागा ऑर्गेनाइजेशन है सि कांबू जिना खोइगी ट्रांसपोर्टर मैम जो ड्राइवर मैम मणिपुर खुंदारीबा कम्युनिटी मैम लेरिबसिदा चाना थकनबगी पोलम मैम असि पीगदबनी मसि अपन पीबा यारो हाइबगी अर्थदि करिनो हाइबा मतमदा तमेंगलोंग जे अखोइना अहन लमगेन सुमा हाइबदा तमेंगलोंग हाइबनी तांग मेंगलोंग हाइबनी याम तांगबा मफम दगानी पोचा तुगी मति तांगबा पोचे इम्फालदि पुछलगसु याम तांगबा याम योनबा असोनि पुछलो याम तांग योनबा मसिगी जगह से सिगी मनुंग सिदा लेरिबा तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग लेरिबा खोइगी तौसेम लेरी नुंगबा लेरी अदुगी नोने अदरि खौपुम हौसोंग नुराथेल खुंदोंग लेरिबा मयाम जिगे तसेंग नोने तायबा मोइसे नोने तारगा लेरिबा कांबुजिना मखोइगी पोचै योंथोक योंजिन तौरगा उ योमने खंगदे अदु इजांग नपि योलमने खंगदे मदुगी पैसादुना मचा मसुजि कराइदा लेगिबा मतमदा अखोइ सहरजिदा लेबि इम्फालदा लेयबा लेबा मतमदा लाइक तमबेबा सिदा लाइक तम मतमसिदा पैसाजे थाना न होना मतम ममा मपान पैसा था मतम पोसे तांगे ममा डिमांड तौदनी बमगो डिमांड तौब मतमसिदि कमाई तौगे नमु ngसाई आइन लिसिंग म थागी बदो पोसे मु तांगे सुम ngमक्तम यावेदना अदु तसेंगदि ngमक्त्रबनेना मरोल बिसोइ लोलंगनी बा पो तांगे स्माइ तौबे जिरि पो लाक्रे तमेल कनो दि सेनापति पो लाक्रे मतमदि ngसाई रोंगमई नगा ऑर्गेनाइजेशन मसि तारेबा तारमनिना मसि हांगदब याद्रेबसे पो तांगमने हांगदब याद्रमनिना रोंगमई नगा ऑर्गेनाइजेशन की जो हंदक्ति तसेंगदि मोइना पुरैबा मखोइदि चुरैबा पेट्रोल जे तसेंगना कर्म पेट्रोल खंगद्रिबनि अहामदि आसामगी ओइब्रा नत्रगना तिनसुकिया जो आसामदि आसामनि तिनसुकियागा कनो बोंगाइगावगी थावजु खेनरम लेरमगनि हंदक्ति नागा इचलिनाउ सिजु फजब पेट्रोल चुरेबा हंदक्ति कनाना चुरैनो खंगद्रिबा मसिजि
चूरपदुनने बसी की थोल इजे अदुई तारगदी लान याम कलिंग मतमदुदा रोमई नागा ऑर्गेनाइजेशन ओगेरो अदुदी सेनापति डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट एसोसिएशन ओगेरो सिले मैम से लान याम कलिंग मरमदुदा माइना मई चूरम तारगदी कुकी जे पुनो मोशलिया ममने सिनेदा आई हाई थमजनिंगी जी करिगिनो आगा मोइना सुम यारे यारे सुम तौबजे ngarang सेनापति दे लावरे को लावरे सेनापति लावबसी द समाइ तौदर कुकी की ओइबा ट्रांजैक्शन ओइगेरा पोचै ओइगेरा ललोर इतकी मतंग समाइ तौदर करिगो ममद यारोयन हाइग्रे मोइन हाइरिजे आरु ngasi ngasai sarna haigibdo kotu ngasai ma yam tuna ma nungdingi dam thoko miawrabni समाइ तौन हाइरिबदो याबंग मोय मोइगा खोइगा अदुगी दरकार ओइदे मराम द लैबा ओइ कुकी छात्र मयाम तम बसको तम मयाम जुलोय थोलो अदुगा करी मनुंग द कैनो म सेमग्रेबो मोइगी जो कोतु न तौजे ngasai sarna hangibdo कोतु से कानो हेबदो बलत्या अफंगबम खोइ हंगिंगे बचेंगरगदी इंडिया गवर्नमेंट की करियुनो नत्र मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट मतक कई लेनो हाइ हंगिंगेबा और कोतु न लखलैबो एक्शन जे आमदा सर्वेल डिमांड कमिटी लेम मतमददी कुकिन पी हरमेगो मतमदुदी केसो हरमेबा हौजिते आईटीएल का कनो कोतु को सिना मु कनो am ओइग्रेबो मुका कंफर्टेबल ओइग्रेबो मोइजे तौ अदु मोइजे सिगी जो फाइनल तौबो ngमद्रिबने बसिजे होजिंग ngasi ga thana numit sahum ga some 387 89 माइना लेरामनी सही पारा दि numit पारा दि अदु इतारगदी सुगुम मयाम मा मखोइना तौरपसिना मरम ओरकांदा हंतकी अखोइगी लान कलिंग मनुंगसिदा अखोइगी नागा इचलिनाउ सिंगजे सेनापति डिस्ट्रिक्ट मनुंगदा लेरिबा अखोइगी तिखुलेन अदुदैदि कामपुकपीदा लेरिबा अखोइ तामैदि थोलपा इचलिनाउ सिंग सोमो ड्राइवर फुगरे टाटा कनोगी डीआई ड्राइवर फुगरे मोइ कस्टमरी लो अमगी मतुंगी मोइ कैनो चनबी मे तौर लोइसनगिबा याबगे एक लोइसनगिबजे अखोइदि मोइगी एक्शन दु गायरपनेबा कुइरेबा गाइबजे एक्शन जे तौकदा एक्शन सुनु तौतबा अखोइगी किन सुमाइ बॉक्सिंग थिनो माइजे थिन थिलगी दरो कनोगी बाउसागी कनो ओइना थिल अदुगी गाइबु फिल्म दुने अखोइनि अदु हुजिकति ngasi ngarang sini tasengna ragati thengju thengna romai naga organization na thengju thengna akoina smai tawdana akoigi smai tawdana highway sida kanamo memitana open pibiyaroi sidi community mayam gini outside state rogo aduga kanogi manipur state ki orga ju sidi tawdaba yadabani ka haraga learning mo from the leo tuning mo from tum saning from tum thogodamni ayung din haibu wale ke ka hane bido masi akoina akoigi romai naga organization ai ki site ki volunteer moina ina आई की साइड आई थगचरी यामनसु नुंगाइजै अदुमाइना मतिंग पुंगना थबक तौबजे तौबि तारगदि अखोइ स्टेट गवर्नमेंट तौरगदि रोमैनागा ऑर्गेनाइजेशन इज तसेंगनगि डिस्ट्रिक्ट अमदुगी कनु बॉडी मचाम खक्तने बत तसेंगनगदि अर अखोइ स्टेट गवर्नमेंट याम चाउरिने बसे तौगे हरगदि याम तौबो याय अदुबो ngaibese naga community mayam sing jijo तसेंगनगदि मसे आइना सुम अखोइनागा लेकाई के अखोइ डिफेंसिव सुम लेबन ऑफेंसिव ते कम यावबन नते अखोइ डिफेंस ने अखोइ लेरिजे सुम लेमा समाइ तौए अखोइ अंको चिंगसांग दा कैप्टन अमा यावना NSNIM मोइ तरे निपां केदर समाइ केने बी न समाइ तौरगा अटैक तौबद लेखिद्रे का हायबा अखोइ सुम नक्सल कदर का हायबगे अखोइ दि ओनली 30 फीट कक लेबदि न कनु कुकी के लेनर सिदि अमनक पनेना अबु वाखन खन मतमदा अंगांग आइगे ले वॉलंटियर में अखोइ वाइलिबे मतमदि ए सी लाक्तारगदि मोइ सिम सिबि तारगदि मोइ के कैनोम सुम लाप याय कान अखोइ सुम अपंग अखोइ गंजा थबु मिने सुम नाइनरगा माजु याद तोइनि तक माजु उपालेते तोइनि कै सुम नाइनबम लेबदो अर हंत दिसुदि चुयेबा सिगी थाउजे अंदर नगा ऑर्गेनाइजेशन मायम नगा मसी अहान बनति ngasi म्यांमार की सरुकता NSNIM naga lalhobsinga aduga kuki lalhobsinga nongmai kamna baje handa kisna han banate mamang su thengkang kaya thokre masida kuki lalhobsing sibi aure naga lalhobsing sibi aure adu makoi officer sibi handa kisna han banate but recent events ta habitare handa nongmai yam kuina kamna baje nongmai yam kuina haide for thani muki changda Indian security forces sing yauna habitare masida kuki militants sing yaurga nongmai kapna ina Meitei lalhobuga tongna baje masigi matang sida ekoi NSNIM involved over have sedum si media report mayam lo yaw aduna masida tasengna phongdok te so hoji mi se akanda NSNIM gi moroba cadre sing adu officer ani yauna tongan ba event ani de sigi baje siganda phong poi wane mo involvement but yaw have gi wafam sidi tongan reporter le si yaudi yaw kanda even manipur gi dimension da masi pushalak ta baje for example manipur hoji nagagi oiba kuki gi mayapta iho mala ibesidi very recently lakpane ado siki poche karmaina dabobi ui dabobi na hang thambiri ba yengbiri ba yengdu maktani ko ani pusan jari je asom da thoi ba thodok sika anything manipur asom da thoi ba thodok sika manipur related oira kadra nadraga oira oida ba ofam lei bra ba ofam da
मसे अखोगी कनोगी म्यांमार रोम दगी केने भी वगैरह अखोगी कुकी कांबूजिंग मैम ले मिलिटेंट मैम सिना अखोगी एनएसएन आईएम लोम दगा सुम एटेक तोख लेजा मसी तसेंग हरगदी अखोगी मैतेई गा अखोगी नागा जे अखोगी तांकुल अखोगी लाई हराउ मतम दसु मची मनाउ ने गाय सुम हाइबम लेदा सुम फेसबुक दगा से हौरो लानजे मैतेई गा नागा गदी मची मनाउ नि थादों नबे याब नते गाय सुम हाइदे हाइबा और हाइदे हारगा हौदी सुम हौरतबनेबा और तसेंग न मसी कमाई तौगे मसी एनएसएन आईएम की मखोई कनोसे मखोईसु तसेंगना इंडियन आर्मी की नत्रगना एनी कनो स्टेट का सेंट्रल फोर्स लेरिबसिंगजिना कनादा मोइजु सपोर्ट तौरिनो नत्र कुकी की सपोर्ट सिने हेंकलिब्रा नत्र कमाई तौइनो का हाइबसि मोइजु वाखनबुदि मोइजु खंदबदि नते खनबदि यामना खनबजाने और खनबसि ngасai की तौबसे इंगंगमदबि फिल्म लेबा करिगिनो मखोइना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हाइदो मोइना अम लेगिबसे फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से मखोइजु यामना मोइगी याम थाजब कनुने बसिगिजे ngasi ngasi magi paper dra ai sai kanu da ai ma thinagi akhoi gi di framework agreement duna akhoi gi kanu oiga dabani haina thajaba thambadabani haibai kanu magi maduna mogi rule dugi wa madu mokhoina khut tha dabra natra kana mokoi de henjalakri haina ngai bagi leibra haibagi masini akhoina khanga doije aduna maram warkanda asai gi NSN ayam ga akhoi gi Myanmar rom dagi changjal aiba akhoi gi kuki mayam jing ngak thokna na bagi da makta leiraga mokhoina hadak gi akhoi gi leigidaba NSN आईएम की केदर मोइजु ऑफिसर रिंग यावरिमनी सीरिसिदा और सीबसे मखोय सीबसेना मरम ओरकांदा आइगी वाखलददी नागा हाइबा मखोय कम्युनिटी मैम एपेक्स बॉडी मैम सिंजा पुंजनरगा अखोयगी ngasi mak अखोयगी कनोगा कोटुगा आईटीएल का अदुगा अखोयगी सेनापति डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट एसोसिएशन जिगा हुजि लंगबा हुनरिजा मसी मनुंगदा कनोमदी मखोयगी सेम साबा लोइसिलबा मतुंगदा मसी तौबा यारे खल्लगा मसी तौरपो माले हाइबी वाफम थमनिंगे अदुना अमरोमदा अना मणिपुर की प्रजा मैम हाइजनिंग वॉलंटियर मोने हाइजनिंग करीनो हरकांदा हौजिक कुकी मिलिटेंट जिंगा नागादा साउबा होरे मैतेईगा कुकीगा इरांग लोइद्री अदुना मरम ओरकांदा अखोइगी हाईवे अनिजी कर्म मतमदा मतम अमदा मोइ थिंगिबा याबि खुदोंग चाबा लेबनेना पोट लेचै लेगिदो लेसंबे हौबिरो अखोइ मैतेई दे लेरिबा फ्रुप मैम सिविल सोसाइटी मैम अखोइ वॉलंटियर मैम जिंगासिना हंदक्ति पुंजलगा तौबा याबा तौरगा मसी कुकी की मतक लांथिंगर कुकी मुथल जे वाफम जे अहम राउंड थमजगी मथंग से आई तमोगी तजिन लाक्सगे तमोद लाक्सनिंग बसे हौजिक इकोई तमो बोबिना खोलेइबो वाफम मैम से आई अमुक तमोगी तजिन लाक्सनिंग बे एरिया से लाइफलाइन से ngасagi lifeline se dadi ikoi pot even maitei driver मैम amadi yaudre ko adubu ikoi masida atopa khara neutral oiba hape tare mapangi mayangumba then pangalgumba nagagumba driver se mapung oi majority of them are pangal odumain oiba male driver sing sang iba मैम से masina puthok pot se purei se loin depend ori ne even the kuki community depend ori ne masida naga depend ori ne pangan depend ori ne mapane laiba mito मैम se su manipur da leiba मैम se su loi mak se depend ori ne lifeline ne eni se ekoi ki sida leiba impal jiri road and at the same time impal dimapur road ani se sigi lifeline se di disturbance edum loin understand tonaraga habitare Meitei ne suma sida sohandaba kuki ne sohandaba naga na sohandaba pangan ne sohandaba adumai lakpa aikoi ki paring leiba kan da hoji lifeline the disturbance piak pa habaze masi aikoi pukcha ka mari leina doini masi na manipur khunai da hoji leiba manipur da leiba conflict sida karamba impact ama masi na piak pa yabi goi thokole tam Miraj city koina civil war ama invite to have am kan ham moireba mi magi life to sanga to magi Asian community में आमाय तारे को मियम ना डेटुरे लाते हिंग संग तो बा पुक्चाक तो सिंगनर पाइजे पृथ्वी दे कोई इसें किनारे का दे कोई नुपी लान थोकी बजी कोई खंगे को नुपी लांगे सुजी कोई कावी यार तो परम जब भी को अदना सिदा कोई ना community खुदी में खुंदामिनरी बा जाति की फ्रुक की चिनाउ हिंद कोई ना इन अपीलन तो जनिंग को लेई को हजी कुकी ना होली बा लान सिदी दा तसेंग ना कोई में आमने सुम येंग लगे द्रिबा क्वेश्चन मने si कोई ना क्वेश्चन जी कुकी ना जी नेता संग लेला शु हैरबा ब्रेकर बिशार सिंह वगैरह ना तगना लेला शु हैरबा एमएलए मिनिस्टर सिंह वगैरह ना तगना लेला शु हैरबा इंटेलिजेंस मैम बिरा गूगल सरकार मणिपुर की मैप से यंबियो मणिपुर की लेजरी हजिक लेबा प्रेजेंट मैप्स ने हाना की पास मैप्स ये कांदा हजिक कुकी जिंग तौजी लोइन मॉडिफिकेशन तो थोगने कुकी की एरिया ना सिनी मोने डिमांड तो एरिया ना सिनी गाना रेड मार्क पीदना येलो मार्क पीदना ब्लू मार्क पीदना मसिदा मोने तमिंग तो ngasi तौरी मैम सिंह मसी याब्रो सिनी दे कोना हिनी मिराज को देना दे हिंदोतना पुक्चा का सिंगर पाइबसे कोई पृथ्वी की लंजाव भावबुदा पृथ्वी की लांदा भावबुदा ngसागी सिविलियन जिंग हेतारे को
civilian jingi oiba hingna bidam ta to United Nations na bawda kaidawre migi char na migi medicine gi medical no char na khana me amje to ga na du du mating pang no du to na mi thadok mating pang khali bne ko haji moi khoi tawri sidi moi yek na basi kana no kuki yek na basi government ra kuki yek na basi khoi Meitei Praja sindra na kana no khoi define to ngam dre ba moi na moi gi yek na sidi khoi di ta sina ta ga di Meitei ha ba ti nupi yo gera angang yo gera hanubo gera hanubi yo gera ha la bin le gre ba sidi si to ji bawda Miraj masih government na masih tidak ko asih minister kan ngang mustari ko minister kan ngang mustari minister kan ngang musuko very funny second war bauta compromise to laga yana ki bagi wari lebi ni khangje luga hen ko si second war na ti basidi leiba amaga lansun na ti basidi fruit jati da isa ki hingon lam illegal immigrant refugee me am drug ka ba to kong mun gi sang pane me masagi matu masagi mayum masagi property me mun gi sang pane me adu ki mun gi sang mi du bu adu chokli ka thar sofa ka thar phambi ko ha ai yum tang khai nang lobby ro adagi ai itu sidang ya phajana ko ni ko yene je ham phimela ko si lasta adugi haiba ngami ro du magi leaders ne ko ngai si Miraj ko si pasha pai ba masa masu adagi ngai gi turop sa ba kangu sing hada re mi khara ko lo ki wanati ko pasha pai ba mi khara le bisu de dawre thagi income lak pa thagi turop phajana ba kangu sing de dawre mayum local solo la ga ji dawre ahinda esi thajal la ganda hoi noi kamna pura irang lai bra ga yenga sa ba to kangu de nuai ri ba periphery area da lai ngasi kun ngasi hoi oza bobi yobi de sini ko sigi punsi mahing je adik lanjera ga lai pa ja sinong yawi lanjera ibang ngasi Miraj me yawi nate ko luno to kije Chusampur dagi more dagi Kangpokpi dagi periphery area dagi ngasi kun ngak tan lai bi sinong yam sigi punsi mahing je athu ma tan settlement to hodra ba ko mugi lifeline no semong dra ba ko mo to ko laji yengo mo to ko lanje aroi ba ne aroi ba da masagi ai chawram ne hairam singam ni gain mas muk tan masida ai crorepati ne bisa pairam ni building mathon manga wang saram ni gain tawna lai kamu je mayum nan tumne ko ai mi amagi life ta ai icha gi issue gi family gi school cha na ba cha na ba thak na ba daily requirement khodi mo che lecture kan da bu mi sa out ta ni no jabu bi na to hai je jingong ja la praja mayam gi ji sa sum phang tra ba na tra na set cha da philo sum lecture ba masa masu lecture na ba no mo gi fees pi na lecture ba then no mo gi pa mangai ke no jalan karam chani ko da lecture ba adu mo mi sing dina bu hajela ko ma sen makta ko thadrak thadi kai thaduri ba madugi poto ngak thok chana ba dong ta lejiba leaders ngi gyan ta tabi yoksni ha hajela ngi ko den na sai biasa ba jogi ko wasi am noi ta basi home minister na mamangi tarik tara ki junda delhi da kawra ka phangi ba magi top leader ma phangi worep se masida worep number marida so mayam thadrak bani ko si service correction nate ado minister of home affairs da thadrak ko press release ma asung bane masigi prayer number sigi point number mari da yauri ba ko masigi sum kotok joga ni ko atai si magi medical gi magi singi chara thando mayam jem mateng pangalu kholalu ka na mana direction do poramani asida point number 4 ba yauri ba ko home minister direct to take strict legal action against those who induce the violence haire hadi violence only the mana legal action ko kan ma action to ho tawni haire ba ko mamang thoki ba tha taragi chahi gi lajera kautho do bra natraga na sigi meeting tai tara tai no sida gi thokwa orep sing matu action to ga na ji da ngai kape ngasi sidai da thara ku da ngai kape ngasi mo ji da ngai kapi re ko ngai kape mo chu ho action ko piro ko yenga ge let's yenga ge or home minister ngangi bo pham je mana meeting phamban numit tai tara tagi pham giban numit juni tai tara pham giban numit sidagi ma ngasi bawda hajik Meitei sing kana ngai kapi ge je hajik ifong khange adi ngai kapi ko action ko piro yenga ge let's yenga ko yenga ge project thajam thamiro oda jalan ko pangang roksa khoi sum khoi da sum yani ta ududi Miraj too much ko too much hajik khoi hajening ji rabobin habi hiduni hajik impan mayonda na tara khoi sai da khar sina khoi lawnari ma yam je ai khoi sai sidin ngom kon ta da bai khoi yang ta winning bai wane ko periphery area da ngasi ko hajik haure na security high security thajal ko da hajik ka da khunna khoi sina ma yam pha dore pundore na ji lot na wona jo awa mani ko moi lot khoi lot da bani rabobi ko khoi lot da bani khoi ning je khoi lot thok ta de ai khoi lot kum si pho thok si adu ki dai te se kana pon ta gadi mai mai local MLS ni pon je mo mai local MLS ndo imai ben mayam ne mai mai ken da kin tham biro ko ichai na wa pha tham ne madu dai ta bai pon ba ichai na wa pun tham ne madu ta bai pon ba oda bobi ko that's it haju ta boy na masi ha ro chhong ni khoi da ka do bagi sida ha honorable chief minister na honorable chief minister sida mama ga press no thok yum dai re illegal immigrant sing ki thong sing gi ngak thok chena ba nas ki khulai pai bni international oi pai na te ma phone hai re paper da adagi honorable home minister na manipur gi nahajing na manipur da oi pai ri sing ji ta sing na anti social ni pai na te ko ha masang su pai bni hai na ma hai re ai ka do mum ki do phadri ba ka do ha ka phadri ba
masi ekoi gi program yam ju si tanai phadene ne adi kana kana ko mi kharna top leader kharna mentally ekoi da kai ko sana bi re ko irang torani phar ni pulun phas lu kai no ekoi alam jam phau kana ekoi imai ben pulap koi mi lak sai mantra ban kun tha je pulap pham ji kai no pulap pha la ka india gi jin ka thang nu kai no miraj thama no in pithri ji bo lu le tra brazalo o za bo bi ko hanin lu boto pha ka ne ko kim thong ta de ji di miraj chakhau ji miraj na hangbi gi ba chakhau gi lan je chakhau gi lan da ngasi ka dore cookie ji ngasi tagi tori pasok se point je ifong khoge ngasi mogi cookie rebellion ko group sem kala kan ngasi ngasi oja ko oja habi gi buduni brahma ra sukmai be lan je ai sum thong poni pon pusin poni ko brahma ra sukmai be lan je moi brahma manung gi obu lani tabu do masdi da kana go best interest kare na ka dore user abuse obi mi khara cookie sin bi kan ka dore manipur gi tampaki la lowa nagalangi de la lowa sing je masi ma phung khara lo sin plan mai tawe masi ifong photo mo era bane masi ha lo ka mo adu ha ka ni notice ki leriba api ko state singi mapangan je kangkhal agadi ko mapangan kangkhal agadi india da impact am lay india ma du ui isang thang ko mogi a manung ya du darai to ki ji bobi ko notice ki bang leriba notice ki bang lejeriba state masa masa ki manung sida manipur ko masa ki history lejaba masa ki culture lejaba masa ki tongan ba masa ki constitution lejaba mayama ngasi india da master ko matun ke dawre sigi master riba state singi na mapangan kangkhal agadi ko kangkal lagi deh tunggu akai berlaku ni kalau kanda masih NSN ayam tu orang kuthari je NSN ayam kuthari tori si junasi pado mogi wakil nama ni bese kene bisin negara kita dore NSN ayam nanti nak napa cookie dalam tu sin kita dore Meitei dalam tu nanti nak napa manipur naham ayam nanti nak napa bagi plan nama ni ba adu kita dore mogi kene bi ama bi se ama ak ayam kan utaru betul mogi memang segini tahu betul mogi betul fraction tahu ba cookie militan kalau orang umur sinja si jenak kita dore Brahma ne India ne Bangladesh ne sigi citai de lebo kamu khari punjul lematul kadore mogi tuan manung tamis tiram semeng jabari yingu kai namuda adugu mogi karom pi haitare ko aduga Brahma ge mogi lanje democracy da ngamai ngamre junta ngamai ngamre adugi tuan mogi luar matung mogi pi me jagini aduga adugai khaidorok ba ngasagi refugee me anundo ngasagi mayu me kai leita ba si haraga di habitual layer ko wah apa pasal kamu dah matung dah me anu la kan kadore jangan ni jangan kadore sai kunang kutra mogi lehum pi ba adugi mogi lehum daun pi ba piron pi ba cara thana pi ba sum sembi da kadore mogi pasok se ngasi mogi stiram tanam lambi musila ine ko adugi misin kadore khulai na sirna kadore notice ki mendu leiba mapangan kali station kana no mapangan kali na hajin kana yen kana madu india no chap phara ne madu namthana khona bane miraj ko tu friend samjang podi tamona ngase hangi wa phom ne ai na tamona ulak sa do ji kaigino settle do ngam dire settle do ga ti am chawba issue me ma mani pud thoga kani chaba phangdaba natraga awat apa mayam na thallaba ai ki chana ba thakna ba shetna ba maning thungjedra ba miyam mayam ase awat pan thallaba miyam mayam sigi oiba masigi repercussion achoma manipur khunai da lakani madu manipur da yaitong phamduk manina leiriba mayam se loina effect ogani habagi wafam ma ngasai warning ma habata ai koi tamu kita jena pangi masi settle do bangam drise maru maram je kari ne lo ta sai koi gi lei se sin ga de mira sai ga politically ko musala ka ne political gi lei bo wings ni me koi tang na masagi principal compromise to bangam tawroi daba adu political leader ko mamal ba khanba jati khanba khundamine fruit sing je amatang ni unite wen khala kanda sida china mi khuding mak isa singa bani khanba gamba ko adu leader ko shem changi ko adu mamma le ba nung shiba miro butho kan ne ai koi thena ma mi khar buthok tari ba very funny hai ware ga di miraj Chuchampur ki cookie tari area sing da poppy drug tang thar ka ngasi samaj ma tumane hone ba kangu sing jibu ngasi ke daroge government na no poppy tha ga nu ne no ki damang to charna ba yam sum nom thawne ga thim thami ne ba miraj masdi yang ko ka shuli tre ba ko dera du ma thari ba mogi MLA ma hanagi break up shar ma MLA na ke daroge poppy ba mi je lei phajari thabni loye sida loye abni miraj ko adu ko mi sing je ngasi legally ma thode shutok na khotna tungi mino no kanna ba damang ta then cookie gi MLA tara je khaidok khar kan ne ai khoi gi le mori ba MLA yankhai ko le yankhai je masi mathona phaba masi nogi thona phaba jati gi nusiba mariga bu nusiba du fruit nusiba nyoi na masing ya le ba mo hening e ko adu ko mo political leaders gi sing ya ma ka dawre ai khoi gi sai area si da mo chum le miraj ko na se thabna ga se khoi na thabna ga se ka ngasi khoi na state holiday la thok na miyam yo petrol di ga la thok na tori posok se Jalal ai khoi MPP na sara bai ma ma yam ti long dam yaw kan da ha ai khoi gi leibak maning khat tama phangno konna matam da dugumba thowang logi ba khogi mathona phaba jingdogi oiba ai khoi 13 August petrol day se phangno konna matam da Delhi gi leiriba sai home minister na prime minister na manipur gi da DG da madugi function to buya roi
madu against government center madu singna report mani togunu ka kan da khoi pong ani madu chief minister matam ni da to pong ali madu no lo thodang ang pam ni jabu bi khumra adugumba masagi principle compromise to da madu leader thau khata ri bako aduna kari lebaki sugumba jati gi thona phani pas ni ora to tam da kari no aduni yabra chi sagara kan da langthoki wari khoi tamba yauri bako adu thadna ga se state holi langthok dona pangthok piram da gasi phaw da lebaki ba masi khoi shuti ga langthok da pangthok chari ni bako asum madu maram da ki thataru phandana saka do thugai ki bayo adu sa hani je thugai no ga no Miraj saka thugai no ka shuka hari sum ga lai ba leaders ni manung de moi na ki yu lai bako sahi manga gi mogi chokri je ko la lo ga na ai sahi manga ji sun shura pai da de pham lai mathona le dina saka thugai no ba kangla next thatu ki manga vote ar kan na miyam na praja na bunu shira dina moi adum pai ni kaino o Jalal adu ki thugai le bitai ba Miraj haju ti ta ga madana praja sentiment je haju ti thamoi da purle lai ni ko mamit ki mapi kang da ba family miyam lai ni haju ko lanjele miyam ji ki oi ba wori chingkong ngai lai miyam gi wori macha mang ra thi ba khang da miyam gi wori ko sigi mamit ki mapi ta kang di ba miyam ji ki ko ma je pap se moi khari pu ne ko adu na are ka dore election ni ka dore ni madu election election la khini ko ko na je ni je kang tho oyu mantri oyu ka shu kai de ko haju center na si yong nai khoi da sagi chungam to usim to tabak chidi Miraj ekoi kai khari hai bi ai dana ko a chapi wa blate chidi challenge to chang ye ko ado hai roga kana go mi kharna karan to phatar thokar tor kan da sai du blame tor kan da khunwa ko loina phara ni gai jabu bi ko ai jabu bi da hajini si e local volunteer moina awa thing am lang birang ani khoi khangjai ko awa ba khoi khangi ai sa maksu sai mi na te mam di khungi mi ni ko ano awa ba khoi khangi ado khoi hajini si jabu bi ai khoi maning ham bi aroi maning ham ba mathau ta de ta sil hanaki matang si cookie se cookie si ai khoi na wari sagadra mona sagadra ko sinama khoi sil lai ko ana cookie na makhu thanam sai khoi da ko khoi lanjare tokjara roi amon tokjara roi khoi hogi se lanjare no more adu ai khoi sa area si da cookie ha ka si da kana gom khana cookie lamin ne ba cookie na ta lamin da cookie define tori ko lamin ne ba cookie indigenous na ha ka ngusum do lamin ne ko ha ta ga di mo su ne ai khoi lamin ne jara ko ni sigi lanje khoi yau de hai ro mo su ya mai shin adu hai ro mo do na cookie se they are same amam di sa area si da jabobi board kari ba MLA cookie ki tara se sigi manung si da hojik ingbi ba minister o iben nupi mane MLA ro nupi ki mai mawa se la ho bunga tane la ho bunga tane ko o da ga mo sin je ka dawre mo sin kai la kono mo ki pa bu kai la kono thi ka se ko mo ga si India gi citizen na mo gi card pa re phange vote le ba ya right phange ya kan da si mo si political right an phange ya kan da mo na si toning tor kan da si ka da gi bu refugee ma hajil kan so irang thono si ya ro mo dai to lo ko do ne hai thole ba cookie gi lanj gi daita kingpin cookie gi me ta lo ko do ne adui makhada ka doribo sai ko tu dung du ka na du lai ba mogi meman ta do me am je si ung pha ka dong ni okay chi cha tham jagi okay thank you so much mathang je uncle Jalal lak chege uncle Jalal mo bungun lak chining ba ai gi wahang si manipur miam de am chang pen na ki da wa phom ma khai ba dare handak si union home minister na preside to wa manipur gi lai ba conflict si gi conflict si kamai tackle to go da gi have gi da makta top level meeting am have dare ma si India gi home secretary yaure masida India ki masida army chief yaure masida India ki intelligence bureau ki director yaure masida India ki all top level ki decision makers punamak yaure every front ki Assam Rifles ki then central security personnel sing ki mayam se loinamak yaure kan Manipur ki DGP yaure Manipur chief secretary yaure loinamak si yaure kan except Manipur ki chief minister se khaktane ba yahondris Manipur chief minister si khaktan kam haina hai dare sukyamna chawwa highest level of decision making gi the mabu ba component mo ira sukyam ba mi myam si yawa ka da phamba Manipur gi wapo ma khana ba matam da Manipur chief minister si kamai le photo ro mi no hai gi wang si ne ba masi national media myam da de madu interpretation si ton mong da pal nari ba ko ta ba de khoi da yam nuai je da bai ba masina Manipur ki people sing de yengi ba mi yeng se kamai yengi aduga ngasai gi why Manipur ki chief minister sing kari gi damak ta left out to bi mi ne na ikoi uncle gi mi yeng de kamai yengi ado as a public amoina miyam amoina madu accept to ngam bra habit ba Bharat Lengak ki paikhalai ba thabak si ba khoi ke Manipur ki lairi ba hauchuk ki situation se masi yamna phajana loisannabagi adumba yamna masak thokpa adumba thaurang ama woina khoina yengba ngamdaba tonganba khoigi conspiracy khara ko khoigi valley gi mathakta ko
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯇꯧꯒꯗꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯂꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯁꯣꯛꯀꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯎꯖꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯌꯥꯕ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯍꯦꯟ ꯀꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯕ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯀꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯈꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯦ ꯊꯩꯗꯣꯛꯑꯒ ꯊꯝꯃꯒ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯀꯧꯔꯒ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯋꯥ ꯂꯧꯔꯒ ꯋꯥ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯊꯝꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 355 ꯆꯠꯅꯩꯒ ꯆꯠꯅꯗꯦꯒ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯠ ꯀꯃꯥꯟ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯠ ꯀꯃꯥꯟ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯗꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯖꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤ ꯆꯨꯝꯅ ꯈꯛꯀꯤ ꯅꯣꯃꯤꯅꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯍꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ manipuri issue ma khanaba zida just defense minister ga natragana defense secretary ga home secretary ga yaw khanagre ha bi wafam nate ba every frontal leiba top level mayam se loina mak yahol lakanda haiba tare even manipur ki dgp yaw rini ada kamaina manipur chief minister ya hundri no ngasage pot sika myanmar da india gi leiriba magi policy amasung north east da leiriba magi tongan ba akhoi kanglup singi furup singi akhoi leiriba akhoi non state actor sing wari sanabada yauri thora ba wari sanaba thoraktri ba leiriba mayam se masi kamain tawna mathang tekan tawgadage haibana chingbaga mari leinaba tongan ba wari otai mayam se masi ge report mayam se masi akhoi manipur gi chief minister yauna nainaba manipur gi chief minister gi mamang dan nainaba pamdaba haidi manipur gi akhoi valley da leiriba akhoi situation se sigi matangda center na yengiba amasung center na thangakadaba khongthang singdo maduga mari leinana khanaba sida chief minister yauragadi madu chief minister na accept toba yaroi dabanina toroi dabanina madugi damak chief minister se thaidopo oiramgani haina adwaina feel tawi aduga miraj matang sida aina lakchaningo afam khitang hai thamjage akhoi se tashengbadi akhoi की जनरेशन कलहौसी है हौजिक भारत लेंगाकना सानरिबा मागी पॉलिटिक्स से भारत लेंगाकना सानरिबा पॉलिसी है बतारे अरोनबा मसुंग अफोंगबा तौरिबा मागी थौरांगसिंग से मसिदी अखोगी फ्यूचर सिदा यामना चाउना सोकदबा अखोगी फ्यूचर सिदा यामना चाउना काइगदबा अखोगी दमक भारत की सिटीजन अमनी भारत की नागरिक अमनी हायना यामना फेयर होइना अखोई खनबीबगी पोतुमदि ममी सुदा ताद्रेबको और थबक खुदिंगमक्सी स्टेप खुदिंगमक्सी अखोगी मोइगी इंटरेस्टा मोइगी तोंहानबा इंटरेस्टा अखोई कानबा इंटरेस्टा ओरिएंटेड ओइबा अदुंबा पोट नाक्ता येंगा सुम थांगबगी खोंथांग अमा अखोइना हौखिबा मतम खरासि उरगा लाखरेबो अदुइ तारगदि मणिपुर की लेरिबा अखोई डायनामिक्स दा अखोई लेरिबा तोगान बा मल्टी कम्युनिटी मयाम खतना अखोइसी योमगा पुल्लगा अखोई खुन हिंगमिनरगा मतम सांगना लाकबिनखरबा अदुगा हुजुजुसु हिंगमिनदबा सुया यारोय तोरिबा मफम अमा खक्तदि भारत लेंगाकना थांगइबा खोंथांगसे अखोई फ्यूचर दा याम चाउना अचौबा कैनोमा चैलेंज अम लेरियबको अदु मसिदगी अखोई फ्यूचर कलहौसी हाइबा तारगति भारत लेंगाक की पॉलिसी प्रोग्राम सिंह सिबु पॉलिटिकली अखोई यामना फजना अखोई
फजन दिल तौब ngamba challenge तौब ngamba मथौ तारा अगना अखोई मियाम सिगा लोइना फजन गट्स लैना challenge तौब ngamba अदो मथौ तारगना diplomatically फजन दिल तौब ngamba अदुबा अखोई collective conscience ते युमफम ओइबा अखोई ओइबा politics समखक मणिपुर लैतब तारबा अखोई अदुबा political leadership अमखक मणिपुर लैतब तारबा सुमनगे सेंटर ना थांगइबा खोंथांग सिंगसे मसीगी perpetrator ओइना मसीबु तेंबांग बोइना लेबा स्टेट के गवर्नमेंट अमखकना मणिपुर शेप तौगनी हाबसे मसामना चावबा अचौबो वहंग अम ओइरकदोरिबा अन ngasai कनोना अखोई ओजा गीताजेन न थंबिरमिदना अखोई मथौ तारागदी प्यार थमगे थमसनो नत्रगना अखोई गवर्नमेंट उठाइसनो अखोई 13 अगस्त अखोई अथौबसिंग निंगसिंगबगी थौरम तौनी हायदना लेखिद्रबा अखोई मतमगी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हाइब तारेको अखोई मरहुम अलीमुद्दीन मतमदुदा पांथोकनेन तौ मतमदा सेंटर दगे मदु अखोई तोगान तानिंगबा तोखाई तानिंगबा एलिमेंट सिंगदा पुनिंग थोगतपो ओइना थोकनीगा हायरकपो मतमदा नो हायरगा माने nganga तौखेबदो अदुगी गट्स लैबा सेंटर न तौरइबस नो 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 आइगे मणिपुर प्रजा सिंगदा अदु यारोय का हायना खुद थांगतपा ngamba प्राइम मिनिस्टर ना हायरके हायरो होम मिनिस्टर ना हायरके हायरो यारोय कायना खुद थांगतपा ngamba मदैदा करिगुम्बा नंग करिगे खुद थांगल इनो कायना तोरा कांदा अखोई मास पीपल सिगा लोइनना अखोई सेंटर की पॉलिसी प्रोग्राम सिंगसी यारोय कायना थेंगनबा अदुगुम्बा मखलगी अखोई मणिपुर की पॉलिटिकल अखोई केनोमा एटमॉस्फेयर मा पॉलिटिकल डायमेंशन मा लाक्त्रगदी भारत की लेंगांग पाइखलिबा थबक थरम सिंगदो मदुदा अखोई पेंथोगा मणिपुर कलकदोरिबनी हाइदना मियामदा सुम हाइबा अदुगा मियामदा मदुगी थाजब पीरगा अखोइना मदुगी थाजबदा सुम हिंगलगा गायरगा लैरगा अखोई फ्यूचर से अखोई शेप तोरकनी हाइबगी पोछिमदी अखोई लैरोय दौरी हाइबसे मसे याम सेंगना ngasi गे सुमबा कनोसिदा थमजगे अदुगा अमना अखोई तोगान बा अखोई कुकी गी लैबिरिबा सिंगसिना मखोई लेवल दगी तौरीबा थबक सिंग असिदा अखोइना यानिंद्रिबा अखोइना पामद्रिबा अखोइदा नुंगाइत्रिबा अखोइगी कॉमन इंटरेस्ट सोखलिबा पोटसिंगसे मसिसु भारत लेंगाकना चपचाना पुक्सेल सेंगदबदगी थिंगबंगमदबनेबा मसी भारत लेंगाकना पुक्सेल सेंगगदी थिंगबंगमगनेबा अदो भारत लेंगाकना पुक्सेल सेंगद्रिबसे सेंगननबा भारत लेंगाकना पुक्सेल सेंगदना दिल तौबदा अखोइना यारिसे मसी तुका भारत लेंगाकना पुक्सेल सेंगना अखोई मणिपुर कन्ननबा थबक पाइखलननबा अखोई अदुगी अपुनबा कलेक्टिव इफोर्ट बखक मणिपुरी खुनाइना मथौ ताई हाइना अयदुमाइना थमजनी ओके अंकल आई कपल ऑफ क्वेश्चन लाग सके याम तेना पाखुम बिबियो व्हाई सेटल तो बंगम जे कइनो हाइबगे क्वेश्चन दनी कइनो अखोई की पॉलिटिकल लीडर लेरी नेशनल लीडर मैम लेरी हजि मणिपुरी इश्यूज नुम खनदब ते खनरी हाइबगे ऑफम दि मैम ले अदुगो व्हाई कमाइनो नो मसी हजि फाव सेटल तो बंगम दे दबगी मिराज मरम सी मरु होइना अखोई conflict of interest में आम लई अखोई सेपरेटिस्ट एलिमेंट में आम से मसी हाइजबगी वानेबो हुजे नागा इचिनि नाउसिंगसु आइना केनोगी वानते आइगी पर्सपेक्टिव ता आइगे एनालिटिकल ओइबा आइगे पर्सपेक्टिव ता हाइजगे को हाउजिक मखोइना अखोई नेशनल हाईवे थिंगबदा मखोइना ngasi थोरइसे थमोइ सेंगना मणिपुर खुनाय म कन्ननबगी दमक्ता नेशनल हाईवे थिंग यारोय हाइने ह्यूमैनिटी द थोरइरा नत्रगा मखोइगी ओइबा पॉलिटिकल इंटरेस्ट ता थोरइरा हाइबसिसु अखोइद येंगबा मा खोइ चंगनेबा ममांगदा मखोइसु मणिपुर दगी मखोइ तोंगान बलैपा अमा सेमगनेना मखोइसु हाईवे सि मयाम अमा थिंखिबा कांगबुनेबको चुमिको ममांग मखोइसु मणिपुर दगी तोगान बलेगा अमा सेमगनी हायदा था हुम फौबा बाय खोइ बॉयकॉट अखोइगी कनो तौखिबा ब्लॉकेट तौखिबा कांगबुनेबा मागी ओइबा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ता थोलागा मसे तौनबगी पोट अमा ममिताई थमोइ सेंगना मणिपुर एज अ होल अखोइ पुन्ना कलेक्टिवली हिंगमिनखिगदबनी हाइबगी वखलोंदा हेक डाक्ट्रिबम खैति सेटल तौबसे मागी तोगानबा इंटरेस्ट मनुंगदा फुमगा ओबसु होजे पीस टॉक चथरिमनितना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट थमिमनितना
framework agreement ro waroisin projection te tori ni tana yes uncle are kuki gi so inside am pb re sida ai mari le na wang aroi bo wang bang uncle laksani ngo je ngasai tamo Gitajen na pukhalam bo wafam hai tare mana theory am ko project on me have tare masi ki theory simak hauji yam kanna manipur ngangnari ba wafam ni masi tongan tongan ba academic articles ma am de reflect over ngtene hauji ki oina north eastern state chingda leiriba separatist element mayam ama ning tambagi lal horiba liberation movement ni hajana ikoi lal horiba tongan tongan ba lal holup mayam ama mapung en manipur lal holup se masing yam yami masing mathakta ikoi Nagaland da yam strong ikoi lal holup mayam ama leiri including NSNIM Tripura da leiri then Mizoram the lady in northern Assam the Yamchong lady. High even northern states in the lady militant ki more element ma'am say India ki security ki perspective te yang agadi yam chawba India ki security challenge abane. Masi India ki interest ki mayak taliba element ngtene masi ma'am se. Makoi ji Myanmar da Harvard or Uganda moigi operations se Manipur amsung northern states sing da tawi have sima India government ki yeng degi yam chaw na yeng ba yeng amane. Masih tamo Gitajen ngasai haramba leiba situation sida ngasai KUKI kene bi boiro whosoever makoi ma'am se sinaraga masih the ning tambagi lal horiba natraga na separatist element ne haiba so called militant organization ma'am se starting from Nagaland degi horaga ikoi ki Manipur sei de leiba lal hobo ma'am se amuk ki level da haiba tare masih loina takhai honaba at one go da Punjab to giba do maina ikoi Manipur gi natraga Nagaland ki issue se pura lotion nabagi madugi pandam thamakan da lakpa strategy amara masi planning amara haibagi wang sine masi da wakhan khandabagi tangai phadaba leibra natraga masi nainaba yaba wapam mu oibra kamai ying bienga khoi ge Miraj lal hobagi oiba perspective ta haija batare ko moida khoi ge external factor haibam khak lei ko khoi leng dana leiba posakama lenghan nabagi dong tama pan ge ain safu matarkar lei haibado adumaina khoi ge lal hobagi pot ama khak khoi paikhalak pa matam da mapan gi shakti ba mapan dagi mateng pang ba shakti im tarkar lei ba ko madugi mapan dagi mateng pang ba shakti se masi kari no hai kanda Myanmar na ba ta khoi north east ta hori ba lal hoba sing si ge maru oi ba external factor se masi Myanmar na ba madugi external factor do madu kaino tor di extinguish tor di madu muthat lati ko lal hobagi magi kaino do magi oi ba basis samadi lei mange tana basis to leitradi ngasai gi mapam bi si khoi gi makha da soil do yautradi natraga ising du laktradi mapam bi si mathan da kangdharai dana ko adumaina khoi gi lal hobo se external factor du manghan khrakanda mathan da kangdharakani haibama number 1 number 2 akhoi gi manung gi ba intra differences create to ba aduna intra differences sing gi intra rivalry la anba ko intra rivalry du number amora kanda violence ki conflict of violence la khan ba ko masila akanda di magi kanglup ki oiba akhoi gi kanglup masen gi lan du la khakanda di bharat lengak ta gi akhoi to khai ta jage akhoi gi bahusha gi ning tamba hanjan jage habagi issue se masa mathanta mangsalakna na bagi maram am oidana ko sini India government na sanari ba politics se aduga atopa amana ngasai gi bharat lengak na hauji Manipur da leriba akhoi gi naga sing gi bu oiro natraga akhoi gi KUKI sing gi bu oiro natraga akhoi gi valley gi leriba issue sing sibu oiro masi yamna fajana akhoi masak thokpa mong da wari sanaraga akhoi gi conducive environment ama create torokanda masi gi conclusive oiba akhoi atmosphere ma khak fajana semkat na ba du yamna peaceful oiba honorable oiba yamna healthy oiba solution ama khak pina na ba amana akhoi gi contradiction lairoi da ba contradictory situation create to roi da ba dumba situation amda based on history ko based on natural conscience aduga based on realities aduda oration pina na bagi thabak tu madi paikhat pi gado ba mandra banina akhoi se hingba haiba se madi akhoi gi khwaidagi maru oi base akhoi gi future se hingba haiba se madi yamna maru oi re ba ko na hingba haiba posak se masi phangna bagi damak akhoi ne hingba haiba se posak se phangna bagi damak akhoi amaga gi marakta leinari ba akhoi gi conflict of interest aduga contradictory mayam se masi solution ama purak pachangi tana masi gi solution se India government na purak kadori bra natraga aikhoi isana pujara kadori bra
akoi people singsena solution purakadoribra. This is also a big question. Ada ai question sida lecture ga ai ma thai thachare ma tam je le jadrabni na ai ba thang je tangbo bi lak se tangbo bi lak se ning ba je hausu siki oina habatai manipur gi ngasai gi Iran gi machache ngasai ground situation da le bi na ikoi dabo bi na hena masida miyeng ama thambi ba ikoi myam na understand to lai gani Iran gi momentum si maikai ma da khara muk lep ada maikai ma dum khara muk hau adagi then hausikse muka hana ngasai tabaki mafam da asigi peripheral area da leram badagi na hausik muka jiribam da masigi Iran gi mayo je muk lakpa ada hausik muka jiribam gi issue loidringai marak sida muka national highway number 2 da Imphal Dimapur road sida muk lakpa masigi Iran gi magi khongpham hong pase masi tasingna masi yamna spontaneous oiba potama yam random oina mafum marang khangdana adum hong po idoribra natraga masi hongai basi gi marumda akhoi karigumba akhoi na khana ba yaba nei na ba yaba area sing leina ubibra ground masi kanai oida nungmai ka ino kanai oida ino haisi yam toina masi update tawga leibani na tamona kamai yeng masi area sing masi kano ne mo khoi gi kano se strategy mo ji amna faja vaitare mo gi khoi gi football ground amada 100 meter recent matam da akhoi gi yengi babu mayam sina yeng bada loina mana kau bada soiba mana mai tawraga di kaina sum ayeng mina di sum feel yoraga di khangdab se masi kamai tawge na akhoi gi kuki militants sing moina makhoi gi ideology moi di padana plan tawi akhoi ga moi ga suman manadi habadi kari gi no da makhoi gi na huisel ama khongma matam da mi ji wangang na deba moi gi na aduga akhoi gi di amana ngang no haiba matam da akhoi gi tawi ba akhoi Meitei community gi je adudagi di makhoi na hada jiri da mu tawre warim da ga du lamlai da mu tawre khala je mapam matam moi sum mai ka pi kari gi no ra kanda makhoi gi achauba makhoi gi kano je akhoi gi kano haitare akhoi potlan thol export to bugi haitare ne ko masi makhoi na lan ga do report je akhoi gi bazar ma yon urban area da di city di sang lan ba yadrabne na haidi moi hill area ngat ne moi lan doi je lan ma matam sida makhoi gi lan ba plan tawu matam da ai na sigi glass ma pu budi amni yang na pu gini ba aduga makhoi achauba makhoi gi yamna maroi ba haitare ne madun mission ama pangthona hona ba da madugi jaga du yok taraga di Chorsanpur da gi na Kampokpi lang na ba hona ba matam da makhoi gi lan ga do report je yang ba po nga thung moi lan doi je moi gi German road ka hinari ba po je masi lan na hona ba da masi gi pochina yamna maroi ba po lalan ni haitaraga di akhoi somda ma kapan da ba ya de ba makhoi gi plan je divert tok thuine ba mayam je ara asomda nong mai kamna re ra ke akhoi gi di amadung chen to lei bane ba mi mana su sana lei bane ba khoi di ball je aduga makhoi gi na ball sana na mi ji yam bane ba ji player yam bane ba aidi Chorsanpur da gi na Chorsanpur bo gi player sen kai bulak te no si kolen kai thema mi bulak khoi ai aru kai thema bi kolen da gi na Kampokpi yong no bi gi moi kano mu le ram player am le be ai Kampokpi di na cycle mu le be ai smai to loi nak na ma tung ne moi gi di akhoi gi di Imphal West le ram ba kambu da na east mu mai thin nan gi du na tro hai mu theng na rani adu sugunu mu tawri nan kano tawdana leram na tro sum unga le ba khoi gi na aru makhoi gi na bai lu lei ba aru makhoi na smai lei ba sina akhoi da kok singa hol laga akhoi gi Meitei akhoi ji kok nga hol laga makhoi na tamo soi di question ama akhoi gi hojik khun nga pani na tragana masida akhoi gi Manipur gi tonga ba khun mayam ji ngak na bani dan tholai ba mi si akhoi masing yam ujei ba tamo ko akhoi na masi moi gi video da khangde photo da khangde masing du yam ni ure aduga khun ta sing na ngai ba mi sing gi maroi ba wakat hai ba tare ayam mutam da hojik akhoi tamo bi na hai bi ri jam theng nei ba khun ngai ba mi ji di yam de aduga khun nga ko masen se amaga pangding da theng na dum lei hai ba je kadai wai da no masida akhoi ni ujaba da mi ji yam ni hai ba tare ta sing na ground da masi khun ngak pagi situation se kamai lei sim dang sing pi ro mangase mayam de am chong confuse so re ta sing na lai phang ang na yam ba khan mane ba ase kano de lekai du gi ba mai khun village ge ta re ko village du gi oina BBF kumba village volunteer force kum semba nataga na khoi gi lairi ba lekai de sahi atu ta gi na sahi 18 years gi 60 bo lo gi mai group amadum lekai gi leram gani ai go ne 18 to 16 ai lori je lo ba ji da khoi gi kuki jina ching na leram ne na makhoi na ka pak nomai je akhoi gi nomai ji ta sek ga di makhon di ko na thok dei maru di han chakram ne ba nomai makhon je hana ko na thok pai wani maru di hana chakra ni aru makhon thola ka na di ngasai phamung da akhoi gi lan tori ba kamu khari yawi ba akhoi gi ji da phamung da lan to ba kamu yawi ba jing ja masi ta sek na ai di yamna tawja haning de akhoi gi hojik Manipur leibak ima leibak se kanana bu gi damakta
volunteer mayam thawai khuwa ba si only one single pok mi jam yaujari ni ko lagi daba mayam yaurabani skuma mayam ama emotional tholokpa mayam khun adugi lekai duma khunduma soiba ya de adugi khunduma lai mi kanu to honba ya de na chenjara ka tori batanja ji da ko pause aseng aseng ma pause phajana pi taraga di akhoi gi tasengna raga mafam amada chicken center leiba matam da chicken center je tasengna raga akhoi yen je thaklo hatba matam da leiba ka thamagdi makon thokte ba akhoi nga kanogi mapandagi lapa akhoi nga box akhoi chonga box leiba ja si marung da tokla hala nga langjen kano yen je langjing matam da patak 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 thu eba sigi makon je no bai kamna re da lanek to pau pi vekta adu mayam du ri chenjal ku matam da di mudu awaba mu je ba adura kanagi for o kate no khoi gyan ta di ba du matam da di makholam thoki kar mano kai de thokti da ta di da matam yen hapagi makhon da ismaina chonga box langjam da patak patak adu orangani da oh the Paulan boy ngoni ka habeje masi kari do harakan sai phamung da lan tawbo kamu yauri boko phamung da lan tawbo kambu sina kari ki damak tan minor Paulan sandopi no har kanu ta gi bada lan taw he ba da lay ba aduna kari da asoi ba lay ha matam da lekai du gi imai bel adugi lekai kun kun da lay ba mera pai bi mayam sing adugi ahoi gi khul ngai bi mayam sing ngasi ji kari go mama irang ma taw matam da si coming operation na trang smain pha pum taw ni ha mayam da section da yadam ni ki bani na loinamak chena batungdina pakhacha bane badum matujo aduma mayam lei bane na maskum matujo lei aduna akhoi gi tasengna haragan akhoi gi khulnga khom oina de akhoi na hoji akhoi na ngakchari basi tasengna yam sengna ngasai gi mafam amra thengna ba mafam thengna bari ja mama lei ba leikai Meitei phuje loi kanana ba dum si ba gi damak ta ma pam guding thung bane ba tasengna ma je makuta magi license gan pairaga ma chacha boraga so amor tasengna ma khabar chebau pi ba chapka samana rabane ba wajara bane ba haidi ngasi ma thengna bo jana ayaw bo khoi chamina ni somna majama chamina matong da thengna bani na thengna ro mayam se dum badu da wa ba thengna ki wani aduna ta sengna akoina skumba hujik lei film jida akhoi ju yamna nungai badi nate aduna maram orakanda ina manipur praja mayam sing adu manipur gi CSO mayam sing adu mapangal para ba khoi gi organization mayam sing asida akoina haijaning badi government gi peace lak pa habadu di government na simja gi janu adu akhoi Meitei community da KUKI militants sing na moigi narco terrorist kambu jina akhoi da attack to bonena akhoi gi leriba civil society mayam jing jina di akhoi na peace haiba wa haye ji di ai di paning de ta sing naraga di makhoi na KUKI haiba group sina akhoi aim for manipur haiba ji aim for Meitei en sakra bane ba Meitei haiba jing sai oja kanona akhoi kanona sar na habiram bado aim for Meitei wa bane Meitei haiba ji manipuri waram ni na Meitei manipuri ji moi haning bang loin kan to ma tang dani aduna maram orakanda ngasi mak akhoi gi discussion ji akhoi gi KUKI militants sing na akhoi da kanu naga sing saw bu khot to bu ji da akhoi gi rongmei naga adu naga community mayam lengmei poilong laiba mayam jati laiba mayam sing asida aina haijaning badi naga gi ichili naw sing iche ichal sing KUKI gi community da luhongba chawro morono bu mayam yauri aduna maram orakanda aina haijaning badi naga gi ichili naw sing iche ichal mayam sing ado magi family sing na KUKI sing da gi kari tawraga kamai tawraga mayum da halal ngebra kamai tawge no madu loktho ni boi khudung cha ba ai haijaningi ngasi gi discussion ja kari gi noraga da KUKI eba ja sidi moidi pura wild all of moidi mi ha prathina hali aduga mingon da viral on jam tin oile aduna matum or apune soking oi banena adu madu ngai to mayam lei banena adu mar tahoninge aduna maram orakanda hojik lei film jida akoina bazar mayonda hojik traffic jam aduki mati oi ngai yon aduki mati oi akoina lan kan ngai aduga kanu dadi sigi konungwang da leiba akhoi gi manipur state film kanu gi amal kanu hall leiba je sidadi film gi ticket kan inari ara akhoina imphal dagi only 0 point dagi imphal 16 km leiba miam na singda damaina khangne reba singda multi purpose dam da leriba VIP gi line tha ga do ba ising singda da kanu dagi chatlaga ising mayam kanu da urban area da pi ga do ising je masi bau da ngasi bau government sina la aga akhoi PhD department water supply department sila aga ngasi bau da akhoi gi ising ngasi phajana treatment tawraga imphal mayon ising piba ngamdri ba aduna maram orakanda skuma mayam ama lei aduna akhoi lan ji kanda ba nate dum kalli bani nomai kapna ragan lan he kan ba nate manung da mai lalong loi leina ba ngatung dani lalong lei basida akhoi gi na mare yena ba makhoi gi na lalong chatha ba akhoi gi na ngaktang nomai kapak da tanja si dana ngaktang nungai bani hana akhoi gi na enjoy to ba sum mayam ji lei adudagi di akhoi gi smaina pano da phone da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯀꯥꯞꯄꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯔꯤꯂꯤꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯃꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯟꯊꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯨ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯥꯁꯟ ꯈꯣꯝꯖꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯖꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯇꯥꯃꯣ ꯕꯣꯕꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁ ꯏꯟꯔꯦꯖ ꯅꯥꯒꯥꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯅꯧꯕ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁꯠ SM ꯖꯂꯥꯜ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯚꯣꯂunteerꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯕꯣꯕꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁꯠ ꯇꯥꯃꯣ ꯒꯤꯇꯥꯖꯟ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯖꯔꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯃꯦꯗꯤꯌꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁ ꯀꯌꯥꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ MBBS admission gidamak country kayada chahi kun hena notice mayam gi thajaba ngaktuna mahairoi lising ahum hena admission tawduna lakliba JR International Education Consultena 2024 gi oina nungairaba paujil kya puduna lakchiri Bangladesh Uzbekistan Kazakhstan Kyrgyzstan chingba country kayada top medical college singda MBBS admission gi kudong chaba pizari khwaidigi hongba fee amasung installment basis ta PTN duna yamna line MBBS tamba ki kudong chaba pizari MBBS admission ki damak loan facility amadi scholarship ki kudong chaba dasu mating pangjari MBBS MD PG diploma gi matang da free counseling ki kudong chaba su pizari admission tawraba students singi damak MBBS foundation course tamhanduna yamna line FMGE exam mai pak na ba hotna bagi kudong chaba pizari contact tobiyu tahi kun hana northeast state singda MBBS admission da FMGE exam da mai pak bagi chang medical courses sing tamagi khudong chaba pizari Manipur International University gi makhada MA Science MLT Base Science Clinical Nutrition MLT RIT OTT Diploma MLT OTT ECG Dialysis Optometry Anesthesia Technology gi course sing gi admission hauzare pizariba khudong chaba singi ahanbada scholarship ki khudong chaba su pizari ani subada lower income amadi orphan singi akhanaba khudong chaba sing su pizari ahum subada tambal loreba matungda 100% job placement legani mari subada college asigi campus manungda multi speciality hospital ama leizari manga subada mapung fana ningthina clinical training tawbagi facility leire taruk subada experience leiraba qualified oraba faculty khaktana takani aroibada hostel amadi library gi khudong chaba su pizari Langsin Viraksi JR Institute of Medical Science Hata Talipati Road Imphal East Akupa Marol